Tinin no khasa kolphe chima September tal basi sasini basi kolphe thammawo Tripura ni ADC area wo bandh chole yeto bandh ke yete o phoi ni daindo chinyo saroi ni daindo ni jorale gari gura strike ke so ngeto o tinin bo strike ke nero point sin ke Tripura Motha ro bro strike ke mo sebo ke borobo bro strike ke mo bandh ke mo ni ortholet man sin ke Tripura wo tribal ro bang matongo dugu kosto sasti maya paye tongo tini tribal ro ba pandawo le moha right kroi tini tribal ro no le bro musu ko he ya bot Tripura le tribal ro ni hase uye to ni mawo bodi kiye lop se ye la hi mo narwai bai no phang no se ye la hi mo ni tate wo central government ro dai phoi do ye Tripura tribal ro ba pandawo greater Tripura le dai phoi do ye ri utho ye bo ben ke ye pressure khelem se arin ba pandawon ro nai tundi ang taon ro jo to no shot video nai harga andulan चलेगा harga andulan चलेगा ओए भारत का हमारा मांग घेता तो प्लान पूरी करो ini 30 तारिख September महाराष्ट्र बाइजे साखलेन यमो सिनी ग्रेटर ट्रिपुरालेन mai man ba pandawa 12 घंटा बन abo bono chung thoipho thangpho bo maharaj ni je saknai mungmano chung puron khenai omboye bharat sarkar india sarkar chuno bo tini greater tripura no daidi chuno rini ontho hiye chung bharat sarkar no pokabo 59 constitution petal tol tinel laljuri sector 9 baje parawa tini 30 September bono baje parawa chung soita bisi toye barawa chung kamo je decision plan alaima tini ba soita to soita tin baragon tabono chung successful khinain panwa chung no baje yo joto fire ro tin Tripura Motha warrior raw tini ni bachini ban success khinain pandawa joto ba tini ni badama Haikrok singkrok ro tini barawa haye chungbro tini joto boro no mai simpeha tini bo success bonno chung successful khena hiya joto nam kha thaha ke chungbro bono phainai tini bo tini tiprasa tini 20 kam bo panawa next generation to bono chung thangya than mam bo panawa tini bo dabi nyaj dabi bo dabi puron khen ba pandawa chung kendor sarkar no chung tini janam janayo bo tini khorang brono janawo tin bo puron bo tini dabino rini ongtho arangya jumbo tini bono chung successful kedai jotono hambai